naho abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakomeje gupfa cyane bikabije mu bitero ingabo za Kongo zikomeje kuwugabaho kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rushuru, Gupfa ya Rugari, cyane cyane yitwa Kibumba, aravuga ko iki cyumweru dusoza kizaba indahiro ku mutwe w'iterabwoba FDLR, dore ko ibitero simusiga wagabweho n'ingabo za Kongo Fardc kuva kuwa kabiri ushize bimaze guhitana abarwanyi bo batari munsi ya 50. Ababarirwa mu ijana ngo barakomeretse cyane, mu gihe umubare w'abafashwe mpiri utaratangazwa n'ubwo nawo ngo waba ari munini cyane. Ayo makuru yanemejwe n'imiryango idafite aho ibogamiye, aravuga ko uwo mubare ushobora kuba munini kurushaho kuko imirwano igikomeza, kandi Fardc ikaba yifashisha ibitwaro bikomeye bishobora no gutaburura abarwanyi ba FDLR mu minyobo bahungiyemo, bikanatwika amashyamba bashwiragiriramo. Ibikorwa FDLR ikomoraho amafaranga nabyo ngo byarashenywe, nk'amafura atabarika uwo mutwe abagizi bana butwikiramo amakara ndetse n'ibigega by'imyaka bari bejeje niyo bambuye abaturage ba Kongo, bikaba byarashumitswe bigakongoka. Gusenya ahantu FDLR ivana ibiyitunga bishobora kuyishegesha cyane, dore ko iperereza ryakozwe n'imiryango itari ya leta rikanashimangirwa n'ingabo za Loni ziri muri Kongo MONUSCO yerekana ko hagati ya 75 na 90% by'amakara akoreshwa mu mujyi wa Goma atwikwa na FDLR. Abayipfobya n'abayihakana baba bashaka gutoneka ibikomere byabashegeshwe nayo, baba bashaka gutatira amaraso y'inzira karengane. Ibyo n'ugutatira igihugu kandi n'ukwikururira imivumo, kandi umwana utabwirwa yishinyo nitaribwa. Sigaho kirabirarura. Ingabo za Kongo zivuga ko zahagurukiye guhashya FDLR n'indi mitwe y'inyeshyamba yagize indiri uburasirazuba bw'iki gihugu. By'umwihariko FDLR ishinzwa ubugizi bwa nabi ikorera abaturage b'abanyekongo, harimo kubica, kubasahura, gusambanya abagore ku ngufu n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. FDLR igizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahora bifuza kugaruka mu Rwanda gusoza umushinga abasize batarangije neza wo gutsemba icyitwa umututsi. Damu indonye n'ibindi nkabyo nibitume urira igiti cyagutera amahumane. Kuki mukunda igifuniko cy'igitabo mutarasomye igitabo? Igifuniko gishobora kuba izahabu, nyamara mu gitabo huzuye mu burozi. Sigaho kirabirarura, sigaho kirabirarura, reka kujomba amahwa mu nkovu, kuko inkovu icitse buryirushya abavuzi. Sigaho gutatira igihango cy'amaraso kiratinda kigasama. Amateka y'u Rwanda nayavuze kenshi no mu bitaramo, kuki mutumva indirimbo z'abahanga ngo zibungura ubwenge? Nababwiye ko abakerensa amahoro baba batarayabura. Burya iyo wigeze kubura amahoro ugatotezwa ukararuta gohetse, iyo bavuza amahoro wumva icyo bisobanuye. Sigaho kirabirarura.
kutabona ibintu kimwe n'ibyagombye guhindura abantu inyeshyamba no kubashora mu bikorwa by'iterabwoba kenshi bitanabaguye neza. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza, tubashime, abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura n'ubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi nkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News. Don't miss